नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज 8व्या रोजगार मेळाव्यांत आनीक 51,000 तरणाट्यांक अपॉयंटमेंट लेटरां. देशभर 46 सुवातांचेर लेटरां दिवपाचो सुवाळो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं ह्या रिक्रुटांक मार्गदर्शन करतलो. नवे जॉयनिंग लेटरांत उच्च शिक्षण, अण्वीक उर्जा, पोर्ट्स, रक्षा मंत्रालय, येणावळ खात्यांतले जॉब आसात. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जाय म्हूण BCCIचो उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला उलयला. GCAचो सचीव देसाय म्हणटा गोंयांत स्टेडियमाक BCCIन बावटो दाखयला. BCCIची आम सभा गोंयांत वागातोर एका हॉटेलांत आज सावन सुरू जाल्या. अध्यक्ष रॉजर बिनी, उपाध्यक्ष शुक्ला, सचिव जय शहा आम सभेक गोंयांत. देखिए, हम लोग जब BCCI की AGM होती है उसके पहले हम लोग आपस में खेलते हैं और जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी टीम बनती है और जो स्टाफ है BCCI का उसकी टीम बनती है और इस तरह से हम लोग क्रिकेट को एक नया रूप देते, जीवंत रखने का प्रयास करते हैं कि भाई हम लोग भी गेम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं और इसलिए हम लोग ये खेलते हैं. और ये सिर्फ एक जो है एक भावनात्मक लगाव होता है, एक सिंबॉलिक मैच होता है और इसमें कोई भी टीम जीतती, कोई भी टीम हारती है, लेकिन यह कि क्रिकेट के प्रति हम सारे लोग BCCI के जो लोग हैं कितने समर्पित हैं, कितने डेडिकेटेड, कितने कमिटेड हैं, ये हम इस मैच के जरिए करते हैं और इसमें सब बहुत मजा लेते हैं, सब बहुत आनंद लेते हैं. ये इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश में बन रहा है, बनारस में. इसके पहले हमारे पास कानपुर में ग्रीन पार्क है उत्तर प्रदेश में, एक आना स्टेडियम लखनऊ में है और अभी तीसरा स्टेडियम बनारस में बन रहा है जो UPCA जो है उसको बनवा रहा है. BCCI का सहयोग है और प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल स्टेडियम की जरूरत है. निश्चित रूप से गोवा क्रिकेट फेडरेशन के साथ सहयोग करेंगे, बात करेंगे और उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं तलाशेंगे. गोंयांत व्याघ्र वाठार अधिसूचित करपाचे हायकोर्टाचे ऑर्डे आड गोंय सरकाराचे SLPची सुप्रीम कोर्टान दखल घेतल्या. प्रतिवादी केंद्र सरकार आनी NGO गोवा फाउंडेशनाक नोटीस काडल्या. मात हायकोर्टाच्या ऑर्डीक स्थगिती दिल्ली ना. म्हादय आनी लागसारच्या वाठारांनी 3 म्हयने भितर व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करात म्हूण हायकोर्टान 23 जुलयाक गोवा फाउंडेशनाचे याचिकेचेर ऑर्ड दिल्ली. इंडिया अलायन्स जातनाच इंडियाची BJPक नसाय. भारत केलें म्हूण वायट ना. भारतय सारखोच. हिंदू राष्ट्र जाल्यार हिंदुस्तान कित्याक नाका. TMC फुडारी टीम इंडियाचो आदलो ऑलराउंडर कीर्ती आझाद हेड ऑन. येता त्या वेंचणुकांनी इंडिया अलायन्सच जिखता. कांय राज्यांनी खंय प्रादेशीक पक्ष स्ट्रॉंग. ODI वर्ल्ड कपांत भारताची टीम खंय बॅलन्स. मात क्रिकेटींत खंय कितेंय जावं येता. आझादाची शिटकावणी. Don't you think on certain major issues this alliance has not been able to give abundant clarity? It might be seat sharing, it might be common minimum program, it might be leadership structure or convener, whatever you may call it. These are major issues on which the electorate would like to see much more clarity because we are hardly 8 to 9 months away from the election. 6 months. Here you have mature politicians who've been in the state for 10 years, 15 years, been chief ministers. You have a person like maybe Sharad Pawar, who's a very senior man, who's been in politics for over 50 years. So won't be having teething problems or walking problems. It's just a matter of time before everything is settled, and that won't take much longer. 3 major personalities who are yet to signal where their allegiances lie. Naveen Patnaik, Jagan Reddy, and in Telangana, Chandrasekhar Rao. Why do you think if an anti-BJP alliance is taking shape with such aggression, why do you think your alliance has failed to convince these 3 crucial personalities very strong in their own region? Because all 3 are in direct competition with the Congress. You cannot contest those elections with Congress because in assembly or in parliament, he is in direct confrontation with Congress. Same is the case with Jagan Mohan Reddy, and also there is an ED after him. There's another factor. Thirdly, KCR, again direct confrontation with Congress. So, people have to, those who are
strong in the states don't want to come in because they're in direct confrontation with the Congress. Very, very practical answer. Then, sir, how will the arithmetic work in this scenario? It doesn't matter. It doesn't matter. How? Well, when you look at the arithmetic of the others who are together, the 28, they are sufficient enough to Even get a without majority. these three major states. Yes, to get a majority. सेल्फ प्रिजर्वेशन का आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इकट्ठा आए हैं। आपको लगता है कि अगर आरोप तो लगेंगे, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं है? नहीं आरोप Because तो बहुत लगेंगे। बार आपके नहीं, लीडर्स ने भी कहा है कि आप मुझे एक चीज बताइए, एक सेल्फ प्रिजर्वेशन की भाषा आपके नेता बोल रहे हैं। ये देखिए, ये सारी चीजें जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना, इंडिया को इंडी बोल देना शुरू कर देना, ये कहना कि इंडिया तो विदेशियों का नाम था, भारत आएगा तो भारत तो नाम है। मैं तो ये कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। आप तो हिंदू की बात करते थे, आपने हिंदुस्तान क्यों नहीं किया? प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान। So the major test of this alliance would be in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan and Telangana. First test, whether this alliance can sustain. Do you think at least in these 4 states, all these parties will be able to work out a seat sharing formula? Let's talk about Desh later. At least in these 4 states, but that will be the first test. Or are you going to tell us that विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं? नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। Congress is strong in all these states that you've taken the names. In Bengal, the TMC is strong. In all these 4 states, you are saying Congress will take the lead. Jharkhand is Congress and JM. So same way, there won't be a problem. Very frank question, how are you looking at the chances of Team India in this one? I think this is a beautiful team. Youngsters and this youth and experience is, I think, and the way they have peaked against Australia, these 2 matches they have played, I have a good feeling that India can win. But cricket is a game of glorious uncertainties. So one doesn't know what will happen. A bad day can cost you a tournament. So do you think we have solved the middle order problem? No problem is solved, and there are no problems, and there are problems. You have a Virat Kohli playing at number 3. You have a KL Rahul playing at number 4. You have a Ishan Kishan maybe playing at number 5, and you have a Surya Kumar who's done really well. Yeah. So I don't see any kind of problem. You have an Iyer who has done so well. Yeah. And the next superstar of Indian cricket is going to be Shubham Gill. Yes. Write it down today, and then you can ask me again after 5 years what I said. And the next captaincy material is Shreyas Iyer. भारताच्या बायलां टिमीन फायनलीत श्रीलंकेक 19 रनांनी हरोवन एशियन कप T20 ट्रॉफी जिखली। भारत भांगरा पदकाचो मानकरी। भारतान पयलीं बॅटिंग करून 7 आउट 116 रन काडले। 117 रनाचें टार्गेट घेवन देंविल्ली श्रीलंका टिटास साधू आनी राजेश्वरी गायकवाडाच्या घातक बॉलिंगे मुखार 20 ओव्हरींक 8 आउट 97 रनूच काडूंक पावली। भारतीय वायुदळाची लॉजिस्टीक तांक वाडली। पयलें C-295 विमान भारतीय हवाई दळांत दाखल। एअर चीफ मार्शल V.R. चौधरी आनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाचे हजेरेंत गाझियाबादच्या हिंडन एअर फोर्स स्टेशनाचेर इंडक्शन सुवाळो जालो। गाझियाबादांतच भारत ड्रोन शक्ती प्रदर्शनाचें रक्षा मंत्र्यान उक्तावण केलें। 6 म्हयने भितर गोंयांत नवो TCP कायदो सरकार हाडटलो। आदलो कायदो आपल्या बापायन 70रींत हाडिल्लो, ताका 50 वर्सां जालीं। हावजिंग सोसायटीक FAR वाडोवन दिलो तो लोकां खातीर, बिल्डरांचे भरीक न्ही म्हूण विश्वजीत मिडिया कडेन उलयलो। डेंग्यूचे केशी वाडटा म्हूण ताणें हेल्थ अधिकाऱ्यांची आल्तिनार बसका घेतली। उपायांचो रिव्ह्यू घेतला। TCP, the new law that you're talking about within 6 months, has any base work started on it already? No, we are speaking to several people. We are seeing the best practices everywhere. And I'm going to make it very transparent. We're going to take people from different places. There are a lot of people who are not from Goa, but they have got that feeling of they stay in Goa, but they want that type of architecture and other thing to be maintained. But then how much, I asked a question to somebody,
how much will I be in a position to enforce this law? You agree what I'm saying? You see, when my father was chief minister in those days, he used to come under a lot of criticism from these lobbies, because he used to say you must have a tiled roof, you must have that type of facade. But I think time has come now to have that. Whether you want to avail of the regulations, have it. You don't want to avail of the regulation, then don't have it. इंक्युबेट जाला ते डेंगू आनी केन्ना तेजेर परिणाम वेगळ्या तरेन जातलो म्हणून डॉक्टरांची सगळ्यांची मिटींग घेतली की आमी एक स्ट्रिक्ट SOPs आमी दवरपाची आमकां गरज आहा आनी हे दवरल्यार ब्लड टेस्टिंग पासून सगळे आनी प्लेटलेट सगळे चॅक करपाक जाय आनी ह्यो प्लेटलेट्स हे टायम टू टायम एवरी ऑल्टरनेट डे म्हाका दिसता आमचे डॉक्टर सांगता तांकां चॅक करपाक आनी म्हणूनच आमकां वेगळ्या तरेन डेंगूचेर नियंत्रण दवरपाक म्हणून आमी आयजची मिटींग आमी घेतल्या त्याच बरोबर आमी ठरयलें की ओवरऑल आमचे जे कितें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आहा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीन जे कितें आमी पावलां आमी घेतल्या आनी जे पावलां घेवंक जाय ह्यो सगळ्यो एक्शन्स घेवपाक इट हॅज टू बी वेल कोऑर्डिनेटेड with the health department and it is necessary that the health department and urban ministry along with the panchayat bodies and all works in a very coordinated fashion. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. बायलांक लोकसभा आनी विधानसभेत 33% आरक्षण दिवपाचो मुद्दो खंय काँग्रेसीचो. आरक्षण आतांच लागू करचें ना जाल्यार काँग्रेस सरकार सत्तेर येतनाच लागू करतले म्हूण काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडारी भव्या नरसिंह मुर्ती उलयल्या. हे फावट इंडिया अलायन्स लोकसभा वेंचणूक जिखताच म्हूण काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आशा. If that was the case, why did they bring the bill? If they have no intent to sort that issue, why did they bring the bill? This is just, it is just so obvious that they are using this for a 2024 elections, parliamentary elections. Otherwise, they have no willpower to implement this. They should have concentrated. But you are demanding that this should be implemented immediately. Yes. So you have any idea how to implement? If he had implemented this in 2014, I'm sure by now it would have been sorted. Yeah, that is past now. Yeah. Now, how in future how you can implement? What is your idea now? Yeah, of course. This time when we come into power, we have India Alliance, which is going really strong, and I'm sure we will form the government in 2024. You have a chance now. Yeah, we will, because this has been on our agenda for a very long time. We will definitely, because as an opposition leader, Mr. Gandhi said, even Ms. Gandhi said, they will give unconditional support. रस्त्यावेले एक्सिडेंट मॉनिटर करूंक आमी पुलिसे बरोबर टीम केल्या. फोन कॉलांक लागून एक्सिडेंट जाता म्हूण लोक म्हणटा तें खंय सारकें न्ही. PWD मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. फोन कॉलाची म्हायती घेवंक ॲप केलां. ताचेर खंय लोकांनी फोटो घालचे, म्हायती दिवची म्हूण उलो. हायवेचें काम मुजती भितर जायना जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय एक्शन. हालीं गोंयांत खुबशे एक्सिडंट वाडले आनी जेन्ना एक्सिडंट अशे वाडल्यात तेन्ना खुबशे लोकांचें अशेंय म्हणणें आसता की रस्ते खंय सारके ना म्हणून खुबशे कडेन हे एक्सिडंट जातात. तर खऱ्यांनीच ह्या गजाली फाटलें सत्य कितें हें जाणा जावन घेवपाक जे PWD मिनिस्टर आसा तांकां आमी भेट दिली. आमी आतां विथ ट्रॅफिक पुलीस डिपार्टमेंट आमी एक टीम केल्या मॉनिटरींग एक्सिडंट्स आनी ते कित्याक जाता आनी ते सगळे रिपोर्ट आमी जे रिपोर्ट पुलीस डिपार्टमेंट जाता एक्सिडंट जाता हांगा सारके ना रस्ते हो ब्लायंड करप आसा आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी रिपेर करता आनी करून घेता. पूण अशें ना की एक्सिडंट जाता म्हणून जाता. आतां पयर आतां कालची एक्सिडंट पळय KTC बस वास्को मारली सायडीन दुर्गा व्हरून मारली तो रस्तो काय बरो आसा थंय कसो अशे खूब इन्सिडंट आसा. एक इंडिविज्युअल हांव सांगूंक शकना मे बी जाता आसतलें हांव ना म्हणना पूण लोकांक तेजे खातीर हांव लोकां कडेन मागता की तो PWD ॲप जो आसा हो डावनलोड करून तेजेर घालचे आनी हांव स्वता मॉनिटर करता म्हजे PC मॉनिटर करता म्हजे CE मॉनिटर करता आनी आमी दीस केन्ना घातला तेय मॉनिटर करता. सो ह्यो गोश्टी आमी म्हाका दिसता खूब इम्प्रुवमेंट आमी प्रयत्न करता करपाक. वी वील ट्राय टू गिव गूड रोड्स टू गोवन पीपल आनी स्पेशली हायवेचे जेन्ना लोक उलयता की कॉन्ट्रॅक्टर स्पेशली उलयता अशे रस्ते बरे ना अनड्युलेशन आसा तेजे खातीर तें काम कंप्लीट जावना तेजे खंय कंप्लीट जालां तेजेर आमी एक्शन घेता तेका रिपोर्ट बरयता आनी वी वील टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नवी शेक पॉलिसी पारंपारीक शेकवाल्यांक मानवल्ली ना. आदलीच पॉलिसी दवरात म्हूण आमदार मायकलाक घेवन ते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. नवे शेक पॉलिसींत एडवान्स वेगवेगळी फी धेमायज आसा.
हें खंय बरोबर न्ही. लोबो म्हणटा पुराय इको फ्रेंडली शेक शक्य ना, भायल्यान दिसल्यार पुरो. मुख्यमंत्र्यान 2 दिसांत खंय मिटींग घेता म्हणून सांगलां. सो ते पॉलिसीन आमकां कळलें की जे 10% आहा ते सारके झिरो इन एक्सपिरियन्स आहा तेका दिला, आनीक 90% आहा ते दिला 1 एंड एबव. सो हेका लागून आमी ऑब्जेक्शन हाडलां की आमकां पॉलिसी नाका म्हणून. सो सीएमान आतां कितें सांगलां, आनीक 2 दिसांनी आपण सगळ्यांची मिटींग आपयता. पॉलिसीन पयल्या जायत्यो वस्तू ज्यो आमचे एगेन्स्ट जाल्यो. आतां हे पॉलिसीन पयली पॉलिसीन 2019-2023 पॉलिसीन आमी सिक्युरिटी डिपॉझीट दवरले 50,000. हे 50,000 आतां तेमी 2 lakhs केल्या. सो तुमी होरें तरी अनएम्प्लॉयडाचे होरें तरी तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार इतली वाडोवपाक जायना सिक्युरिटी डिपॉझीट. अनएम्प्लॉयड यूथ 2 lakhs सांठवलो खंयचे. तेमचे आतां तूं तरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डार तरी सर्टिफाय करतलो जाल्यार तेंची एक STP आहा ती 5 lakhs सगळो STP ना. हे जालें प्लस सिक्युरिटी प्लस फी आहा. सो आमी हे सगळे ऑब्जेक्शन सीएमाक दिला. इको फ्रेंडली शेक घालूंकूच जाय, बट तेका जे मेन पोल्स आहा टू सपोर्ट द शेक शूड बी ऑफ स्टील. लाकूडूच सगळे घालूंक गेले हितून रेन जाल्यार 60 poles पर शेक लागता, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नोबडी गेट्स इट इन गोवा. आतां इतले बारीक येता तितून ते शेक उरोना, येदे मोठे पोल जाय पडटा. सो ते स्टील आदी ex-CM Manohar Parrikar had agreed that time along with the tourism minister, and ते चेंज जाल्ले. दिलीप परुलेकर आहले जाल्यार आमी आहले ते मिटिंगेक. सो वी वॉन्ट दॅट थिंग टू कंटिन्यू. सो टोटल वुडन शेक घालूंक मेळचें ना. तेजे भायर वूड क्लॅड करूंकूच जाय, प्लायवूड क्लॅड करूंकूच जाय. इट शूड लूक नॅचरल. कुमारजुंवेचो फामाद वर्सुकी सांगोड जालो. दर वर्सा चवथीच्या 7व्या दिसा हो सांगोड जाता. कुमारजुंवे न्हंय पात्रांत वेगवेगळे देखावे पळोवंक गोंयभरच्यान लोकांची गर्दी. सांगोडांत मुस्करायकी केल्ले कलाकार वांटेकार. बुलेटीन सोंपतना कुमारजुंवेच्या सांगोडाची झलक. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.